bang budi. Menunya dong, kata menunya. Ini Sudah di shooting deh. Oh, jangan buat konten lah kami ni. Alhamdulillah ya. Pisang mendung dapat jauh. Jadi kita bisa mendung. Tapi ada yang mendung ya, pisang mendung kan. Punya di Banda Aceh, kan biasalah lah Banda Aceh Ujung. Dia Bandung asli. Banda Aceh Ujung. Banyak teh panas, ilung kopi ulai kering, teh busaka kelang upul besar. Adik? Minta dingin mana? Dingin. Nyanyi mendung. Baca Bang Rafli. Jom nyawakan. Ngau tabo dua. Iya lem. Tempat kami tabo ni Walung. Ayo pemangat Bandung. Bandung, Banda Aceh Ujung. Bandung. Mana Banda Aceh Ujung? Di mana kau Banda Aceh Ujung? Bandung gede Banda Aceh. Mana dapat? Apa ni dikirakan? Oh, cái thứ thằng cái đông cái mình đã chạy cái đéo uy mà mình đồ non cái cái ba nữa rồi Bandung, Banda Aceh, ini Ujung ni. main mana Mana je ini? ya biasa teh panas menyokan kenong teh dingin digogo teh panas tapi bismillah lu mau thì mà mỏ mang ada. Ni pajuk ni ha. Kentang goreng Bandung. Pisang Bandung. Ya dingin. Ya. Bang Kebran Bang Budi ana jadi tak ko buno ku sebab malam tak ko mono. Malam tak ko ko muka on penyuang nanti. Panena dia uji. Kalah tanya ora ayu malam. Pane panyo sipu raya ni lampu Panyon. Ora nak berarti. Panyon sabo ruangan leban bo tu raya. Apa kau ora ni kau ucung pesawat terbang ini. Ayo ci uro jong u. Ngan tupe. Uro. Yang mana ngan muda? Yang punya. Tupe. Ngan muda. Le tupe jong u Budi. Le. Puna pu perle. Jadi. Pu kameng-kamengnya. Ko mano je kan puna. Tupe model merah nasi. Tupe ni pasti bang tupe model merah. Nasi tupe pink. Tupe kuih punya. Tupe lagi. Kuih waktu yang tu. Pati si uro pati ba ni pesawat. Ai mano. Ada tu om janjan lu di negara janjan kurung. Janjan tu tip loba janjan tu lep loba. Le dah dengan Budi ya ke? Janjan berapa kapan dah lepas bija. Beda keadaan. Jadi tergantung kondisi ya. Rupanya ya. Cai pakai yang ditai bau. Baju sapu aja. Baju makanan.